Samir Almiri, il-Libjan ta' 38 sena, is-suspettat li kien involut fil-qtil ta' Victor McKean ta' 62 sena, inġie f'Malta mill-Marokk taħt assa stretta. Kif kien żvelat b'mod esklusiv minn One News, Samir Almiri ġie estradit lejn pajjiżna b'titjira minn Casablanca l-Marokk. Almiri mistenni jitressa l-qorti fil-jiem li ġejjin biex bekk kull suspettat involut f'omiċidju li seħħ f'pajjiżna din is-sena sa issa se jkun tressaq quddiem il-ġustizzja. Is-suspettat fil-qtil ta' Victor McKean kien mar il-Marokk ftit jiem qabel instab il-katafru f'Misraħ Doril f'Santa Luċija. Il-Libjan kien jgħix ma' McKean fl-appartament. Almiri mhux l-ewwel darba li kien xellef tifreħ mal-ġustizzja. Fl-2015 huwa kien tressa l-qorti akkużat li pprova jisraq basketta mara viċin il-Bajja tal-Balluta. Sentej ilu Samir Almiri kien weħel xarej ħabs wara li kien neżal qalziet waqt li kien fl-awla quddiem il-maġistrat Audrey Demicoli. Intant f'dik deskritta bħala xena mill-iktar makabra, il-katafru ta' McKean kien instab fil-banju mgeżwer minn rasu sa saqajh ġo Boros Suwed. Nifhmu li l-ġisem tal-persuna kien ilu bla ħajja madwar 4 ijiem. Is-sejba tal-katafru kienet saret wara l-ġirien ta' McKean irrappurtaw in-nuqqas tal-persuna hekk kif kienu ilhom ma jarawh. Dan filwaqt li mal-pulizija rrappurtaw ukoll riħa tinten ħirġa mill-appartament.